neji fiyo jiya ɓe ɓeydo e ɗum golleji moƴƴi fiyo ɓe hewtito konko laawinoɓe sanga losindare e fewndo kuygal o yettama kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo dow nemaji makko ɗum fof seedanomo ngotan ka ko makko ngun ngo tawata ko fi seedagol ɗum ɗo tabintina ɗum ɗo ɓirnito ɗum ko ɗum woni ko tagi en fi muɗum no seedo oɗo mo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammad ibn Abdillahi o ko dunaɗo makko ko jiyaɗo makko torono e juune e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɓeyngure maɓɓe nden e wondiɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal haɓe dalngal ngal dari jiyaɗe Allah woni Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah mo tawi o noddi e mo yamiri en hurgol mo anden haray e ɗan gurdal ɗan wuurɗen ɗo gurdal ɗan tawi ko gurdam ko rewa feƴƴa Allah subhanahu wa ta'ala o addi en ɗo o yamiri en o haɗi en e nder yamiroje ɗe o yamiri en ɗen mo ɓurdindini dewe waɗeteɗe ɗen e sanga nde ɗe watte nden o ɓurdindinali ɗum ɗo kadi sina fi yiɗugol en yiɗana en moƴƴere haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo waɗi en gurdal ɗan sa'iji goo o mawni ɗin ɗon sa'iji o ɗuɗɗini moƴƴere ko heɓoto e majji gon haray o waɗi ɗiɗo sa'iji ɗi tawata si neɗɗo on golli ko moƴƴi o sowiniranaymo joddi ndi o hafrano kadi bakkatuji makko ni no jeeya e ɗin sa'iji ɗon ndu lewru ndu wonɗen e natude e muɗum ɗo lewru ndu andirɗen ka ɗengal meɗen donkin hara ndu ɗo lewru no jeeya e lebbi hajju ɗin hindu jeeya e lebbi ɓurɗi mawɗo ɗin ko Allah subhanahu wa ta'ala sabu ndu jeeya e lebbi hurumɗi nayi kanko subhanahu wa ta'ala o suɓike nduɗo lewru o waɗi ndu lewru ndu ngal ɗo tugalal joɓal e tugal islamu ɗen tottete e muɗum haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo moɓidiri e nduɗo lewru noneji ɗuɗuɗi e ɓure o waɗi ɗum o waɗi kadi noneji e ɗoftareji ko tawata comme neɗɗo on sino faala heɓude moƴƴere o heɓay moƴƴere heewunde e nder ɗi ñalɗi ɗo ko tawata suuɗanaaki sina yimɓe ɓe tawata ɓen tefa fi diina ha jaaka ɓe jokki wendi foti muɗum haray koye arande o sappo nduɗo lewru Allah subhanahu wa ta'ala andintini en fi ɗum ka deftere makko teddunde o wi kanko subhanahu wa ta'ala himo wondirana en ɗeɗo balɗe sappo o wi wal fajri wa layalin ashrin o wondiri peeral fajiri ngal o wondiri ɗiɗo jemmaji sappo donki tafsiroɓe no wi wondema ko fanda e ɗum ɗo ɗeɗo jemmaji sappo ko sappo nduɗo lewru donki Allah subhanahu wa ta'ala ko wondirani ɗeɗo ko fi mawningol fiyake majje on e andintingol en wondema ɓuranno e muɗum haray Imam al-Bukhari rahimahullah imo filli windi ka deftere makko Sahih al-Bukhari hadis mo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma o filli o ittenelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi wondema nelaɗo maaki
ala e ñalaade ngurdam bani adama on ñallal ngal tawata golle moƴƴe no yiɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala hewti ɗiɗo ñalɗi gila ñande go'o donki ɗum no tijja ko hande ɗum ɓuri sellude e ko konta ko gilandema hande ɗo ha ñande sappo donkin ɗeɗo balɗe sappo ñalɗi hitande nden fuu amara ñallal ngal gollata gollal moƴƴal tawa no wela Allah hewtiɗeɗen ñalɗi ñande waɗɗa moƴƴere wono wela Allah subhanahu wa ta'ala kono eɗen andi walillahi masalul a'la Allah nandata e yimɓe ɓe o nanda e maɓɓe kono so wattani yila ka yiɗugol himo waɗani hoore makko yiɗugol himo waɗani e yiɗugol e nder ko yiɗɗa kon no woodi ko ɓurɗa yiɗude idan kanko subhanahu wa ta'ala e nder ko yiɗi kon no woodi ko o ɓuri yiɗude himo yiɗi jiyaɗo makko on ko waɗata ko moƴƴere fewno wo fewno lewru wo lewru kono ko ɓuranimo kon ko tawata kon so o yi'ima hiɗa golla hara himo welti ɓuri ka wonno ɗon o jarnete ɓuri ka wonno ɗon o yoɓete ɓuri ka wonno ɗon ko nder ɓe ɗo mbaɗa sa ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala e ñalɗi ɗin fuu ñalande nde golle moƴƴi yiɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala hewti ɗiɗo ñalaɗe ɓayɓe maaki ɗum sahabaɓe tawanoɓe ɗon ɓen hiɓe andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaka ninoɓe wondema nder diina kam fuu ala ko moƴƴi hewti waɗagol jihad fi sabilillah sabu ko hunde sattude hunde nde tawata so imanu ala bani adama o wawatande wadde ɓe landiti nelaɗo ene hay waɗugol jihadi welata Allah ɓuri waɗugol moƴƴere ɗi ñalɗi ɗo nelaɗo maaki hi hay waɗugol jihadi ɓurana Allah waɗugol moƴƴere ɗi ñalɗi ɗo si wona neɗɗo gooto ƴettuɗo hoore muɗum ƴetti ko mari kon fuu e jawdi o yahi o haɗu fi Allah subhanahu wa ta'ala bimana o dépense jawdi makko ndin fof fi jihadi ndin ha o warora ton kadi hara o artali jawdi makko ndin artali o wi ko ɗum ɗon tumɓurani Allah si tawi neɗɗo waɗi moƴƴere hum e nder ɗiɗo ñaɗi idan ɗum ɗon holla e honɗum haray an julɗo on ɓay ko moƴƴere faalaɗa ko malede faalaɗa a heɓi saa i moƴƴo ka watta moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala weltanoma ɓuri ka wowi ɗon si ɗum no tindina ko tindinta ɓenno ka ɓeydo wakkilare maɗa nden koya walli kuydanɗa wonnoɗa e muɗum ɗan koya accu sama kalaji ɗin jokka soobe e nder ɗe balɗe ɗo wa fi hadihi al asri mubarakati yawmu وقد شرع الله لعباده صيام هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر وهو يوم النهار haray ɗe balɗe ɗo no jeeya e moƴƴereji ɗi diina meɗen kan ɗaɓɓiri e yen hebbi waɗugol horugol ɗi ñalɗi ɗo horugol ɗi ñalɗi ɗo no wondi e baraji ɗuuɗuɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama no weɓɓini e muɗum yimɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe attiɗen ka hoore leydi ɗo no dumino e hoore muɗum wona farilla kono yiɗa ya a waɗu so a waɗi a heɓa moƴƴere hewde ɓay noon ko moƴƴere faalaɗa siɗa faala moƴƴere hebbin horugol e ɗiɗo ñalɗi si a hooriɗi fof ɓurma moƴƴande sa heɓali fof woodi ko heɓuɗa e muɗum gila ñande go'o hande ha ñande jeene wa mimma yusra'u fi hadhihi al-ayyam al-iktharu min dhikrillah wa la siyama takbira li qawlihi ta'ala wa yazkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumat فيستحب الإكثار عند الله في هذه الأشهر المباركة من التهليل والتكبير والتحميد
وأن يجهر بذلك في الأسواق. فقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. harayno jeeya e ko sar'ina waɗugol e nder ɗe balɗe ɗo hebbingol jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. ala moƴƴere ka nder diina nde waɗata heɓa baraji ɓuri jantagol Allah. ala moƴƴere ka nder diina welde waɗude hewtiti jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. kono ala kadi moƴƴere welsindande e muɗum ka julɓe ɓen hewti jantagol Allah subhanahu wa ta'ala. wono tawiri noon seytane no andi ɗum ɗo si julɗo waɗi o heɓa moƴƴere ɗuɗunde, si julɗo on no duumi e mum seytane wawatamo ɓattade sakko so won sinamo ko wono noon kadi o etori yejjintingol julɓe ɓen welsindaɓe e waɗugol ɗum jantagol Allah. ɗon andi ñande gonne laaɗo sallllahu alayhi wa sallama landino sahabaɓe ɓen on accata mi yeeto on ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin fou ko tawata no ɓuri moƴƴude kala ko waɗata kon, no ɓuri moƴƴude juulugol, no ɓuri moƴƴude to sadaka, no ɓuri moƴƴude kala ko watte ko. ɓewi nelaɗo ko ɗum min faala yeete men nelaɗo maaki ko jantagol inde Allah. jantagol inde Allah no ɓuri moƴƴude piji ɗi fof. Allah subhanahu wa ta'ala wi ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. ala ko ɓernde neɗɗo deeƴata e muɗum hewtisima jantagol Allah subhanahu wa ta'ala. idan haray julɗo no haani hebbinda jantagol Allah subhanahu wa ta'ala e sa'iji ɗin fof tentiniɗe balɗe ɗo, tentini e jantoreji ɗin habbirgol wigol Allahu akbar. sabu konngol Allah subhanahu wa ta'ala ka alquran o wi yoɓe janto inde Allah subhanahu wa ta'ala e ñalɗi andaɗi ɗin ko ɗe balɗe sappo ɗo. no yiɗana julɗo on yo hebbin jantagol Allah subhanahu wa ta'ala nder ɗi ñalɗi ɗo, sintirgol e habbirgol e yettugol Allah subhanahu wa ta'ala on ti feññina ɗum kadi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. ɗiɗo konnguɗi julɗon no haani hebbinde ɗi nder ɗe balɗe ɗo nokku kala ka woni, si wona ka inde Allah wowlata kadi. o wowlaɗi kadi o feññina hara o suuɗa o hersira ko waɗi ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. imamu lbukhari rahimahullah mo filli ka deftere makko o itti abdoullahi bne umar e abou hurairata radiallahu anhuma wondema kamɓe ɗiɗo ɓe jokkodirayno ɓe yalta marché madina, ɓe ewno allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illa allah, allahu akbar, allahu akbar wa lillahi alhamd. ɓe ewno ɗum ha yimɓe marché ɗen ñemba ɓe jokkaɓe ɓe ewno no nder marché ha wona sow. ibadallah, fa innahu lamma kana laysa kullu wahidin yaqdiru ala alhajji ju'ila mawsimu al-asri mustarakan bayna al-hujjaji wa ghayrihim, faman lam yaqdir ala alhajji fa innahu yaqdiru ala an ya'mala fi al-asri amalan yafdul ala al-jihad fi sabilillah. jeeyaɓe Allah harayno jeeya e ko hollata yurmede Allah nden e nunɗal makko ngal e fotidirgol ngol hakkunde jiyaaɓe makko ɓen, nde wonno wona gooto fuu wawata heɓude feere yahugol hajjo nder ɗeɗo balɗe, wona fuu kadi hattanta ɗum waɗama ɗe balɗe ɗo ko kafa hakkunde hajjiyankoɓe ɓen eɓe wonaɓe. ko waɗi yahuɓe hajjuɓen ɗen andi koɓe mari kon e moƴƴere. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe heewa ɗuɗɗinde maaku sabu koɓe maakata kon fof ko kanni. ɓe maaka e konngol gootol jokkangol jannga hamrundema lannaali andema amagal ngol fof. ɓe maaki alhajju lmabruru laysa lahu jazaun illa aljanna. fiita haala juutu, fiita ɗuuɗu, ɓe maaki hajju waɗiraɗo no haaniri noon hara koko dagi dépensa e makko, on hajju ɗon mara joddi hay huunde si wona aljanna. ɗo kontugol baraji ala
ko waɗi ko ɗaɓɓete ko fuu ko wona waɗede kon fof e dewe ko fii aljanna heɓe. idan ɓe maaki hajju waɗiraɗo no haaniri noon tawa ko dépense e makko konko ko dagina ko hajja harni hunde jommum yoɓirtaki si wona aljanna. idan nde tawno noon haɗa na julɓe ɓen fof yahata ɗum ɗo nde wotore na fof heɓata feere waɗgol ɗum ɗo subhanahu wa ta'ala waɗi dewe goɗɗe goo wonande ɓe ala toon ɓen kamɓe kadi heɓu joddi ko ɓeeɗa woni heɓude ko haɗa faɗali. idan o sarɗinani en noneji dewe ko waɗa e nder ɗeɗo balɗe tawata si a waɗi ɗum ɗo a heɓe baraji ɓuri waɗɗo jihadi fi sabilillah. mi mana si a hoori ñallal e ɗe ñalle ɗo ma a jangi alquran ma a itti sadaka ma a jantike inde allah subhanahu wa ta'ala ma a salligike a naafi nden moƴƴere nde heɓata ɗon e juuɗe allah subhanahu wa ta'ala no ɓuri moƴƴere ko heɓata kon si a haɓɓi sawdu maɗum waɗo jihad fi sabilillah. idan haɗata julɗo waɗugol ɗum ɗo sina weltidare e angal reɓugol e moƴƴere. neɗɗo no hani tinnade wakkilo e gollugol ko moƴƴi nder ɗeɗo balɗe. hadis mo jantiɗen on ko arande to ko wi ko golle moƴƴe. so wi golle moƴƴe sa heɓi façon ji golleji moƴƴi ɗi ɓay golleji moƴƴi no mari noneji. julde ko e golleji moƴƴe ɗin jeeya, korka ko e muɗum jeeya, janngugol alqur'ana ko e mum jeeya, ittugol sadaka ko e mum jeeya, moƴƴagol e yimɓe ɓen ka konnguɗi e ka kuuɗe ko e mum jeeya. kala ko wiyete ko moƴƴere sa waɗi e nder balɗe ɗo haɗay ko wi'a ya waɗa ko wonɗa e wadde. hay so tawi dewe ɗen no ɓurdi, dewe ɗen no ɓurdi kanje e hoore majji, kono kala dewal ngal waɗɗa nder ɗeɗo balɗe a heɓa moƴƴere ɓuri si tawi woni a yehi waɗi jihad fi sabilillah. wa fi hadihi al asr al mubarakati yawm arafata alladhi huwa afdalu al ayyam. روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام يوم عرفة ورد أن صومه يكفر الله به السنة الماضية والباقية. haray ko nder o sappo waɗaɗo barki ɗo ñalande arafande woni nde ɗo ñalande nde tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓanginani wondema ñalɗi ɗin fof e nder hitande nden ko ngal ñallal ɗon ɓuri moƴƴude. balɗe 350 hitande nden ko ɓuri moƴƴude e majje fof ko ñande hajjiyankoɓe darato nden arafa. ɗum ɗon no serti e wiigol jemma laylatul qadri on no ɓuri jemmaji ɗin fof ko jemma ñalmana gotum. sa wattanale ko janngata kan okkidira piiji ɗi ma wiya a nelaɗo no wolde piiji ɗi jiiɓidira na ɗum pa haala ala famude. jemma ko jemma, ñalorma ko ñalorma. ɗo ko ɓe maaki ko ñallal ngal e nder ñalle ɗen fof ɓe nder hitande ko ɓuri moƴƴude ko ñallal hajjiyankoɓe nder to nde arafa. amma sika ka jemmaji ko jemmanaji fof ka ɓuri moƴƴude serti. idan ibnu hibban mo filliga deftere makko o itte jabir bun abdullah oɗo wi wonde nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallama ñalɗi ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko ñalande arafa. ari wondema hawrugol ñalande arafa nden no montire sabu muɗum bakkatuji hitande feƴƴude nden e bakkatu hitande arene nden si tawi neɗɗo acci bakkatuji mawɗi ɗi. abu qattadata radiallahu anhu o wi su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an sawmi yawmi arafata faqala yukaffiru sanata almadiya walbaqiya rawahu muslim. abu qattada o wi wonde nelaɗo landana sallallahu alayhi wa sallam fiingol horugol ñande arafa ko fi hon ɗum horante ko ɗum mari nafa. nelaɗo mak sallallahu alayhi wa sallama horugol ñallal arafa ngal bi mana wonandemo daw yaake arafa ɓe yahaali daroyi ɗen arafa horugol maɓɓe nden ñande nelaɗo maaki allah montane waɗɗo ɗum on bakkatuji makko hitande feƴƴune nden e bakkatuji makko hitande arene nden si tawi o acci bakkatuji jani ɗi. ka nder hadis ɗo ɓe makali ɗum kono karama koɓɓen sarhoɓɓen ɓe yurni ɓe ndaari ɓe tawi hihi ko ɗum ɗon no nder ton wondema haray bakkatuji jani ɗi jeeyaka nder ton de. si tawi ko a jeenowo ma ko a wujjowo ma ko a ñaamowo riba
ma ko a feno ma ko a waddindiro hakkunde yimɓe ma ko a ñowowo yimɓe horugol ma ngal ñallal ɗon montata ɗin bakkatuji ɗon kono noon ko nanata ko hanaka nanede na e yiɗi maɗa ko darata ko hanaka darede na e yiɗi maɗa ko faljata tuma go wowla ko tawata nano woniri kono a tewaki siga ɗin bonnireji ɗon ko ɗiwete allamam siga ɗin bonnireji ɗon ɗin ɗon Allah subhanahu wa ta'ala montante ɗi sabu horugol ma ngal ñallal ɗo hitande feɗɗude e aroore روى ابن هبان في سيه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أفضل من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي سؤسا غبرا هاجين جاءوا من كل فج أميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى أكثر أتيقا من النار من يوم عرفة ابن هبان مفلي حنجوني أول حديث جابر رضي الله عنه وي وند من الله صلى الله عليه وسلم بماكي على ان فو ñallal moƴƴungal ɓuri ñande arafa ɓe maake nde ñande allah subhanahu wa ta'ala o tippoto haaka kammu adnaw ɗo o mantano malaika ɓen ka kammu ton o mantorana ɓe homɓe yimɓe ɓen ka leydi ga yahuɓe hajjugol ɓe o inna malaika ɓe ndaare ɓe jiyaɓe ammoɓiɓe ka ɗo ɓe no waɗi nduggu hoore maɓɓe no sanfiti ɓe no hajja ɓiɓe iwri e kala laawol woɗɗungol ɓe ari ɗo no tañƴini yurmede anden ɓe yi ali lette anden subhanahu wa ta'ala mantoranayi malaika ɓen ɓeɗo yimɓe yahuɓe dari arafa ɗum ɗo ko honɗum holli ko wondema ko hunde himmude hajji mum ko hunde himmude to nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alhajju arafata hajji nun ko arafa sa yahi a wangike toon fof a daroyaki arafa a hajjani ɓoy moƴƴere wonde ɗon nden ɓural wongal ɗon ngal ala e nokku goɗɗo nder hajji ngo idan o wi allah tippoto nden ñande ka kammo adna enen ko wodani en sinelaɗo maaki ko jaɓuɗo goto e sahaba en landitanoki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama nde ñande ko honno allah tipporto a yiɗa gandal ɓurɗa sahaba ɓen a yiɗa gonga ɓurɗa sahaba ɓen a wawata ɗaɓɓitude wiƴo ɓuri ɓe idan si ɓe wowlali sa wi a wowlay ko probléme heɓata nabaraji jaɓu allah tippoto ka kammo adna nde ñande ko honno tipporta on ko andi ko honɗum o tippanto ɗum ɗon hiɗen andi ko honɗum ko weltorgol ko wona e waɗede kon nde ñande ɗon fi moƴƴagol e jiyaɓe makko ɓen idan ɓe maaki yi'aka ñallal hay e gootal ngal allah rewɗinta yimɓe e naatugol yiite hewtude ñande yani nde ñande allah subhanahu wa ta'ala buy e yimɓe tawnoɓe windama ko naatoɓe yiite o montayɓe e naatoɓe yiite waɗa ɓe naatoɓe aljanna yo allah waɗani maɓɓe idan ñalɗi ɗin fof ko ɗum ɓurata heɓade ko ñande arafadara rewɗu tawa nden ñande koye moƴƴere wonda an kadi la allah a montete e naatoɓe yiite ɓen par ce que neɗɗo fof e meɗen no mari place ga aljanna mari place ga yiite ala bani adama hay e goto sinnahi mo mari place ɗiɗi ko se a golli ha gasi andoye ko honto e mum woni place maɗa a jaɓa ɗum si iman ma on timma idan allah subhanahu wa ta'ala ittay buyde ñande e wongol naatoɓe yiite o waɗa ɓe naatoɓe aljanna aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله وفي هذا الشهر المبارك يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر يكمل المسلمون حجهم الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام وقد سوي فيه ذبح القرابين من هدي وأضاحي وفي هذا الشهر المبارك أيام التشريق التي هي أيام منى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وهي الأيام المعدودة التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات، وهي 3 أيام بعد النهر. وبالجملة فشهر ذي الحجة قد تنوعت فيه الفضائل والخيرات التي هي أعظمها إيقاع الحج فيه إلى بيت الله الحرام. يتي الله سبحانه وتعالى قال الله كي محاني يتي تروم يقولنا صلى الله عليه وسلم إليه ورمحنا لن صحابة مسند جاب الله هري وندر أول وسبق وراء البرك نور وليوم دول نجمون كوين مايروني ندير ونيالا ندير بورغول نيالا نتاوي كوندي وني يوم الحج الأكبر وأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن كونياندي ساب كونياندي إيديوم كوندي نياندو يوم الحج الأكبر كوندي نيالا ندون جلب بن تيمين تحج مكة أولو حج متاوي وكانكو نتوغل الجوابال يتوغل الإسلام ما ناس نتون وديدون دون دي نياندي haray o timmini tugaale islamu den joyi ci tawi o seedi ke wonde rebeten ala sona Allah Muhammad ko nula Allah o totti julde den joyi o itti zakka o hori sumaye si o hajjoyi o gayni den nyande haray o timmini tugaale islamu den joyi haray hande gar ko to Allah jabam yo Allah tan timmo horo mu ha ko ina idan haray ko ndedo nyalande subhanahu wa ta'ala no sari ni mayre kadi hirsugol ɗiɗo sadakaji ɓattorteɗi Allah subhanahu wa ta'ala immorde e hadi ko naɓete ka suudu kaaba ton e layyaji ɗin ko nder oɗo sappo nduɗo lewru woni kadi ɗiɗo ñalɗi wetteɗi ayyamu tashriq ɗum woni ñalɗi mina ɗin ñande sappo e go'o e sappoji ɗi sappo tati donkin o ɗiɗo ñalaɗi Allah subhanahu wa ta'ala no jantini ka deftere makko teddude o wi jante Allah subhanahu wa ta'ala e ñalɗi limaɗi ɗin ɗum woni balɗe tati ɓaawo iidi on ñande sappo e go'o sappo tati nela sallallahu alayhi wa sallama ɓe maaki wondema ɗi ñalɗi ɗo ko ñalɗi ñaamugol e yargol e jantugol inde Allah subhanahu wa ta'ala karama ko ɓen no wi wondema ko fii hon ɗum ɗo waɗira ko tawde hajjiyankojo on gina ñande nde o yaltine ka makko ko e tampere woni ha ñande hajji mum timmi ñande iidi jonnon diina ka waɗanimo ñalɗi tati fii fowtagol ñaama ya janto Allah hara golle goɗɗum go ala hande kadi idan o wi ɗiɗo ñalɗi ko ɗum waɗanal ka raɓɓin ɗingol haray o wi nduɗo lewru donkin Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e mayru noneji sertuɗe ɓure e moƴƴereji ɗuɗuɗi ko ɓuri mawnude e moƴƴere joɗa ɗi nder nduɗo lewru ko gollugol oɗo hajju ko suudu Allah subhanahu wa ta'ala nde o mawnini fiimum o suɓɓi fi hoore makko ka hoore leydi ɗo fahrisu ibadallah ala sunnati al-udhiyya لأنها واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها قال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النهر أملا أحب إلى الله من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فتيب بها نفسا رواه ابن ماجه ورواه الترمذي هري jiyaat Allah derɗe e nder nduɗo lewru kadi ittugol oɗo sunna layya ɗen andi ko hunde waɗɗinde kono nenaɗo makire noon sallllahu alayhi wa sallam ko hunde kadi wondude baraji ɗuɗuɗi taari ka muɗum on no juuti kala faalaɗo andude fii muɗum tigi tigi ñaawoje mum ɗen e ɓural muɗum ngal e ko honɗum layyete ko honde layyete yo o yunto ko defte fiqhu ma o lando kanama ko ɓen haɗa o gollali tun idan haray oɗo layya nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓanginani e wondema ɗum ko sunna waɗɗiɗo e hoore yimɓe suudu julɓe kala yani kala galle ka tawata julɓe no woni no waɗɗiɓe ittugol layya si tawi ɓe mari koyɗe mum idan haray ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka ɓanginalngol e ɓural oɗo layya e moƴƴere kawni e muɗum kon ɓe maaki ɓiɗɗo adama gollali gollal ñande iidi donki tawata ngal ɗon no wela Allah subhanahu wa ta'ala hewtiti hibbugol ƴiƴande ñande mana ñande iidi donki ala gollal hay gotal ngal wattande ñande weltinengal Allah ɓuri hibbugol ƴiƴande ñande ɓe maaki ɗi layyaji hirsitiɗi ɗi aroyo yawma qiyama
leeɓi majji on e kolke majji on e galaaɗi majji on fuu tawa no watta haa timmitis ɗum ɗo fof ko mbara yonante jommuɗo o wi wondema so tawi neɗɗo on hirsi layya on hakken ko ɗum jogii ɓural kon ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴiiƴanɗan no yanoya e nokkure ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗo eɗa yande ka horniɗi o wi yo on weltinir wonkiji mon ɗin oɗo layya ɓe mana waɗo oɗo layya ɓernde ma ɓuuɓa anda a heɓa moƴƴere hewnde ɓe maki e hadisi goɗɗo go wondema sa waɗi layya ko marɗa e mum kon ɓay bani adama no humpa kala nde wiɗa neɗɗo waɗu hunde walla ɗoma fihol woodi no landitiɓe ɗi layyaji ko honɗumen mariye ɗin kako hirsugol ɗum dammi amen ɗi wara ɗi nelaɗo maaki kala leeɓol wongol ngol e ɗandu dammol kol a winnante baraji gooto yahu darnaɗa baali gifal a hirsude ni konta leydi ɗi sa wawi ɗi kontude a wawi andude ko baraji jelu heɓata sa hirsi sa a wawali ɗi kontude a wawata andude ko baraji jelu heɓata sa hirsi leydi idan nelaɗo sallah sallam jaabiɓe kala leeɓol wongol ngol e mummuntemo wonɗa hirsude on a windante moƴƴere wotere ɓen andi goɗɗo wawata kontude leydi ɗon e baali fuu idan ko hollugol e wondema awa baraji ɗi no ɗuɗi ɗi kontatako idan haray oɗo layya wakkiloɗen ko goonga aduna on ñande wono wiyano satti kono dewe Allah ɗen no wela Allah kadi yiya a debruyo ha heɓa fi makko ɓay piiji heddi ɗin fof a debruɗo ha heɓa kala ko yani probléme ji maɗin arewa rewete ɗen fof yo gas idan fi Allah on ɓuuri handude ɗin piiji ɗon haray neɗɗo julɗo no hani wattodire ɗum hara en ittali bote ngal ɗo dewal wakkiloɗen waɗen ngal embiretaga meɗen on rabbuna taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك ادوا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله انت اهل التقوى واهل المغفره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك باسمائك الحسنى وبكلماتك التامه ان تفرج همومنا اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا الراحمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وذوي ارحامنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لاسلافنا واخواتنا ولمن سبقنا بالايمان اللهم من احييته منا فاحيا الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان واغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.